jotono phungkham tini जों ADC park थांनाय Agartala to ADC park tabuk जों ADC आव थाङै दङ tabuk nongkhadrop Agartala ni simi obono ani first block ngai ngarong nai jong di जों दाबो ADC park आव थां दङनि kaisa chikoncha block hai rok sinari bek hai pukari gari sorok salunga seringnya na bro sengyang le tubangan tikhe direct Khairpur bypass tikhe Khairpur pani jak thangnai Agartala kaliya aing tikhe top guriu nai moyang thangmani ke Kwtal lama mo tap thang tong sang ngomong ka bypass lama ute kaisa lama thang mani ke amo Kwtal thang lama omonani first block ani channel lo gari gotong arok side dia seng unai namrok gari gotong pula jala rakha oh ambulance jibi ro thangnya ini thang thang ngomong ga nondon nomor lama Khairpur bypass road yang Agartala faimani ayang teke sa haponi athamani ya yang wasi lama lo kaham haksa pajak tek haksa senam jaga ko tapi no boleh tingtong ngomong kha auxilium girls school tabuk bus kango malainai Don Bosco ngomong ke Don Bosco school Don Bosco pernah ngasang jadi sih bang mau malaika Sasa school di sini gate malaika siapa aja ngeteng di sini ADC park bisa saja ngomong ke Somoni market Tongoro kotor yang thangmani ke Dumali bazar thangmani जों पार्क खाथिं थांनाय ADC पार्क खाथिं ayang ke jompui thangma lama
Khumulwng tangya. Medicine nwrok belai naithok tabuk. Ayang ongkha hospital thango lama. Sopai ka sing park o. Tabuk bike park ma khaiganai. Sopai ka sing ADC park o. Burung sama dikit ya. Nwroknya sih gak sengkong.